Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Let's pinning via video along bangke Facebook along kachini nangji kenang sort tricks amukha bangsin nili nampak lang ponji. Let's nang tumjong si kachini ji phaning hang pulote nili video kicheng pen kijut skip ke pin pen nang tum dang ek thoinon nang tum chini po. Let's non videos tame pangcheng content na kicheng si bangke litum Facebook along dam na so video bangke Facebook users to man bang si chini nangji kenang so lasi nang tum jong si chini ji ning hang pote lang ik tame ben lang ik tha ben jong si chini nangji ke chini ji ning hang ason do pote niliphan arju tame ben non Facebook along jing put ben next bangke pu three parallel lines do pu right side na tu la dak pen setting along dam non setting along dam det pen bangke nili dak non am paklang je bangke ili tum account jong si ili methang pen ak break amone na tum ba ili chichini dun de pen na use dun boy polote la poson si ili tum chini jima la bangke itum dak pen Facebook along pen mi itum chini mi amane lang ini kasi ba ko pipia phone pen si ka use ma so location pen si kona ma pen si nang ke use dun ma la bang ili tum chini mi la si nili non paklang mon ko security long dam that pen get da arlos tame security po do namne security and login po long bang le dam non security and login non da dam lo pro dang te nang check lang po means where you are logged in la non active bang ke nili la hello non active now po dang check lang no la non nili use way phone no la ben non see more long dam na son se ka preka phone tame nang use dun pote la da nang check na si active boy ke non attack si do lo la ben non nili ke use itang ba na ke use dun tang phone abang ke Vivo Y91 Guwahati pen bola Realme 55 taho son la ja ka break phone ba check me phone pen ang use dun Micromax Evoke Dual Mode lahay darang pen wala son si kaprek phone pen dang jong sin ang ke use dun atum do pro tang te ili tum dak check me si labang ke is on a trick lo jong sin ke nang tum jong si kaprek dum han pa using tung ti pulo tang te nang li mithang a phone along pen password change plot non labang ke kaprek dum ke na chini dun dilo na jong si change che pulo te bang non ateng si use bomb policy nang tum jong si password la plot ko tang te na kap ili mithang pen kaprek dum ke na chini dun dilo non second number a trick nili na paklang je bangke ili tuma phone along ili FB account pen link tang account mukha ba website mukha lahai bang sin konana pen si tum link tum tang ma lahai bang sin nili na paklang po la si pom pen adung malo security and login so function adung malo aber la apps and websites la bang dak bel na apps and websites mane ke chengsi bangke logged in with Facebook ladak dam na ladak bangke ili tum account mane jen banon son game se tame PUBG taho Free Fire ba Mobile Legend wala son ta si kapre ka app ili Facebook account and link I wala so list bang sida kena check lang po lalo ja wara to pixels render forest family sport wala son tak ni kapre ili Facebook account pen link I app sa mukha bang si dak nang chilalo nang itum jong si app use mane alomso fan ingpu pen account link that pen api ang ko app delete to plot bo tang te lai bang ke tum fan asa risky hoil si
ili user we ba ili jong si trust o e pu app bulate ili tum bangke deactivate that si kimi nasi nang tum tame jong si ala son do potangte nang tum tame charli tha sebendak expired along bangke lada bangke pala mane nili install that pen account link to that pen FB account pen link to that pen app delete at wala son dak app so mukasi dagan check lang lo na pen next bangke wala dage remove bangke nili ke delete tang ajar lo mane nili long pen install at pen ba account se tame mane link to net pen account pen input on that pen mane app tame delete to wala son lo asinami tum tame asau ili tum kado ko bita chiri nahi ki kenang so lasi itum lahai jong si ili tum methang panjang si ili akama vi pulote kapre apps pen itum account bangke link areta hengno lasi lahai bangke itum chiri nang ji lasi nang itum delete at sitame thanglam ve non number 3 tricks nilina paklang je bangke itum Facebook along ili tum picture hai mane lock me lasi ke lock athe bangke lason lo mane imithang picture jong si bang kapre tum nang palang tum te ba klar dak pen palang tum te pro tang te ili tum bangke alason lock check tame nasi profile locking abang damna ada bangke mane ili benjong si friend dotang pro tang te mane kumamo pan si ili paklang kima la bangke ili ning haling tame imithang pan ili okol imithang profile chilang chot la bang tame ba public tuhan paklang tame ba ili friend ke dotang on atuma pan paklang tame lasi nona bangke lalo lasi nang tumjong se kaprek ili pen friend avelang atuma pan Facebook long ili men klang don pen ba nang lang se tame i picture paklar dak pen palang tumte pro tangte la bangke nang tum lock ik check ko lasi profile locking along private open nilina paklang tang tricks adung malo aber asabo scroll shot pen lang namate privacy puduji nakan privacy ber bangke profile locking to isi function duje lase bang so function lo nang itom ber pen nang profile chelok lo putangte nang profile bangke ba nang photo bangke chelok check means ili methang pen ka break ba ili friend ke dotang tuma munit pen ka break abangke abangke theklong lelo asi nang itom stame lai son bangke la pula charli tame ba nai tum tame jong si vj ning hang bote vi tame la pen non number 4 tricks ta bangke like ta mane la parallel line long pom pen atim long ber non angke nang li mithang profile long chi beng non ber lo botangte nang li tum mane la bangke mithang profile guard mane profile guard ki bi labang ke lock your profile means mane screenshot hang lo mane ili ijir pi tum pastame ili photo by chance save check ji puni hang tum tame save hang lo labang ke profile guard on nang po mane profile bang lock check nang policy nang itum stame jong si ning hang pote labang der mi asi isilam monson picture long berlo potente po nili kilok tang lasi ladang bang si nang check lang tan ya you lock your profile jong si nang tum jong si lock lelang pulo tang te angke jong si ke lock jining hang putang te la profile along bear nang pro a photo long mat bear nang po bear pen a bear ala so ke lock ji function bang da nang check lang ji si nili ke lock tang po si a bear builders tame ladang bang ke you lock your profile po ang check lang lo bang ke 4 number a trick lo nasi lai hello trick sa bang ke nang tum jong si ke charlie ke chini nang ji ke nang sot pulo tang te nang tum stame lamang sa video lang kan charlie itha napen nang tum stame apply thala haya tricks koson si
Mane imithang tiklem ben se chini je pot nang litum stame nang limithang phone along bear ikra nang tum stame experience ikta aje la ansin ere a video stame ington pan kokpo